be the workers, the innovators, the nurses, the lawyers, the leaders creating wealth and opportunity for future generations. Yet this government refuses to see the value investing in us. Ko nei te karanga o nei tauira whare wānanga i te kāwanatanga e aukati ana I ō rātou utu mō te tau ako. Kei te riri te hunga tauira, e hake I te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina I te kāwanatanga I ngaua pūtea. Ko te atamihi papa, te perehi tini takirua o te rōpū ture Māori e kia nei ko te whakahiapo. Hei tāna, kaore he pai tēnei whakatau a te kāwanatanga. When this government slams the door on rangatahi, they are telling us exactly who to vote for this November, and it's not going to be the door slammers. Me te mea ke I tēnei wā nei, e noho pēhi kino tia ana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whai kai mō rātou anō, nā te nui o te pūtea mo aua momo āhuatanga o te tangata. Mōhio tonu ahau, ka nui taku loan. Nā tērā kareo I te tino hiahia ki te taimai ki te whare wānanga. Kareo I te hiahia ki te noho mo toku oranga katoa, utu wana I te loan mo te wāroa. E ki ana te pāia parengai o Maurirere, te perehi tini tuarua o te uni ana tauira o Waikato. Ki te kore te kaupapa fees free, kua kore pea ia e haere ki te whare wānanga. Fees free! Fees free! Fees free! Fees free! Te ahua nei aha kua middle income taku whānau, ka reo tae te whiwhi allowance, ko living loan care ka whiwhi. Nō reira, ka piki ake taku loan mai tērā hoki. Aha koa I nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Ko te minita whakawhanakero he a Shane Jones e ki ana ka rere te pūtea ki te hunga rangatahi e hehia ke ki te ao mahi. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana I roto I ngā mahi whakatū wae hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore I kitea roto I te whare wānanga. Hakoa I whiwhi ahau, te nui ngā pūkinga I ako I te whare wānanga. Nā te whare wānanga, ka whiwhi ngā pūkinga kia mahi hei roia, hei accountant, hei aua momo mahi, kia piki ake I a tātou. Kei roto I te kapu o mātou ringaringa, te whakatika I tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā, e taia te rangona I tō mātou reo, ara me pōti. Me pōti kia whakakoretia I tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngenei pūtea ki roto I ngā kapu o te tauira. Ka haka tonu I nei tauira kia rongo ai te kāwanatanga ki o rātou pūtea tautoko. Mai o Hapānapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.